Položaj porodice našeg heroja. Počasti! Venac polaže delegacija opštine Paraćin. Venac polaže delegacija Vojske Srbije. Venac polaže 241. eskadrila u kojoj je Života bio komandant. Venac polaže delegacija Udruženja pilota Tigrovi. Venac polaže delegacija mesne zajednice Davidovac. Venac polaže delegacija ratnih veterana Paraćin. Venac polaže delegacija vojnih veterana Srbije, Paraćin. Venac polaže Savez udruženja boraca Srbije, opštinski odbor Paraćin i Udruženje poginulih porodica Srbije, opštinski odbor Paraćin. Venac polaže delegacija potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine Paraćin.
Venac polaže delegacija POKS-a. Venac polaže delegacija Noćnih vukova Srbije. Dame i gospodo, ja vas sada molim da poslušamo hor muzičke škole koji će nam izvesti pesmu Ovo je Srbija. Oh
Hvala vam, dečice. Poštovani prijatelji, sada će nam se obratiti gospođa Slavica Jovanović, predsjednica Skupštine. Izvolite. Danas smo se okupili ovde u Gavilicu da odamo poštu čoveku koji se svojom hrabrošću, odanošću i večnošću upisao u istoriju. Života Đurić je bio pre svega suprug, otac, sin, pilot za primer i veliki patriota. Čovek koji je svesno položio svoj život braneći otadžbinu od NATO agresora. Čovek koji se istakao hrabrošću i dao nešto najvažnije u životu, svoj život za slobodu kako nas, tako i budućih pokolenja. Neka mu je večna slava. Hvala. Dame i gospodo, izuzetna nam je čast što je svake godine sa nama brigadni general u penziji, ratni komandant 98. jurišnog puka avijacije, gospodin Sreto Malenović. Draga Biljana, poštovana porodica Đurić, drage kolege, veterani, predstavnici opštinske vlasti, časni oci, meštani i svi vi koji ste danas ovde došli da ispoštujete ovaj trenutak. 25 godina je život ceo. Neki pripadnici sadašnje jedinice imaju možda nešto malo više godina nego što je prošlo život i nepogibije. A mi, savremenici tog doba, uvek to gledamo kao da se juče desilo. Ne zamerite mi, neću govoriti kako da pobjedim. To pitanje često mi postavljaju. Reći vam kako je živeo. A živeo je sa srcem koje je podelio svojoj porodici, svome narodu i otadžbini i svojoj ptici zvana orao. Svoju dušu je imao za sve nas, a svoje telo je položio u zemlji Davidovca rodnog. Dovoljno govori njegovo srce i duša o tome kako je živio i kuda je stremio. I nije ovaj spomenik zaslužen 99. Zaslužen, ako se tako uopšte može reći. Od 91. godine, kada je počela nevolja na ovim prostorima, stao u zaštitu svojih i podršku svojih kolega na zemlji okruženih i svoga naroda. Hrvatska, Bosna, Kosovo, Lazarev, na njemu je sklopio krila. Kako? I zašto? Onako kako je jedino moguće takvom čoveku junaku u ognju, sa mačem u ruci, u jurišu, u odbrani svog naroda, svoje zemlje. I možda je politički nekorektno sada govoriti da se radilo o agresiji, brutalno i ničim izazvanoj. Ali ona je to bila i bit će dok i jedan od nas ovde iz tog vremena i doba postoji. Tako i nazvana. Pripadnicima jedinice. Želim samo da kažem. Kao što reče časni otac malo pre, ne trebaju nam mitovi, ne trebaju nam samo obmane. Imate čoveka koji vam je putokaz i u volji i u nevolji. Vaš radio far,
kada dođete u problem, sjetite se da je nekada vaš prethodnik, komandant jedinice Tigrova, koja je izvršila najviše borbenih letova sa vatrenim dejstvom u okviru onoga što je 98. jurišni pulk uradio. I s time ponekad skromno, i da ne bismo povredili one koji nisu, i ćutimo. Vi imate rašta, sećati se i s ponosom pojavljivati se na svim javnim mestima. Ne zaboravite, vi ste ono iznad čega je samo otadžbina. Svoju zakletvu dali ste da ćete štititi narod i ovu državu, svoju otadžbinu. To je prvenstveni nacionalni interes za koji vi se borite. Tako ćete odavati svakodnevno čast i omaž našem životu. Želim vam svu sreću i imate svu podršku nas, veterana 98. Za šta god treba, koliko god vam se nekad učini, da ne bi nekada hvala. Oprostite. Hvala vam. Hvala i opštini koja je se potrudila da uvek, i meštanima, da uvek na ovaj dan, koliko god nam bio težak, bude sa porodicom i sa nama, Tigrovima 98. puka. Neka je večna slava našim životi, vama svaku ličnu i porodičnu sreću. Hvala. Veliko hvala vama, gospodine Malenoviću. Svaki put smo počastvovani vašim prisustvom, a pogotovo jer znamo da uvek sa puno empatije govorite o Žiki. Hvala još jednom. Zoran Pavlović, borac, zastavnik i letač u penziji, i predsjednik književnog kluba Mirko Banjević govorit će svoju pesmu Heroji. Heroji, smrt po nama ste sejali, daleko gore sa visina, uopšte niste prestajali, meta su vam bila i deca nevina. Hteli ste da nas uništite, arsenal birali niste, navodno od nekoga da nas štitite, anđele izigravali vi ste. Druge ste ispred vas gurali, obećali ste im nekakvu slobodu, kao zveri su urlali u svom zločinačkom pohodu. Branili smo se kako smo umeli i znali. Zaboravili ste samo na jedno, bez borbe nikada se nismo predali. Kada je teško, možemo i zajedno. Heroji su na granicu stali. Ovekovečila ih je dosta naša istorija. Slušali su naredbu generala. Nema nazad, nazad je Srbija. Hvala. Hvala vam. Deca iz osnovne škole Stevan Jakovljević iz Davidovce i Glavice dobro znaju ko je bio Čika Žika. Njemu u čast svake godine pripreme prigodan program. Izvolite, dečice. Ostajte ovdje, Aleksa Šantić. Ostajte ovdje, sunce tuđeg neba neće vas grijat ko što ovo grije. Grki su tamo, zaloga i hleba, gdje svoga